tunchuma Rawngbawlna Chanchin ka ngai thak tur chu thutak chu zongin ti Democratic Republic of Congo rama Safi Chanchin ani Safi ti mingom zia hi Swahili chong chuan thiang hlim ti na ani a ama ming ang mai hi ani Safi chuan ri ru thiang hlim tak put adua a chong kam chuak po a thiang hlima thiang hlim takanun chwa po atumbok asak chin hla reng reng po hi thiang hlim thei ang ber adu Safi in pathian fakaza hi nuam ati chin hle a Democratic Republic of Congo khopui Kinshasa a kaushan shanga pathian tan a o mang chin ma se engemo diktok lo omin a shitat maya orol top cho a chong shat lo le chong chai beng cheng ri noi kara chu nuam atilawa thil dik lo chu omani aloina kaushan kaldan angai to chuan thutak thiang hlima lo ni inangaya ina chuan Safi chuan thutak thiang hlim pai kaushan dik chu zong muturin pathian adila chumi hnu loka kaushan shang atlo a zai Rawngbawlna avanei sham zela ma se adu thu sam ala mu chuang lawa atopa chuan eng kaushan ma tlo atum talawa ina oma chung china nena thutak pai kaushan dik muturin pathian nena dil chu adu tazoka biakina kallawin Safi chuan ina UT pasar mun tingai tha in hun amang tazoka chungkhat chu alabang kaushan ti thupui manga sarmun chu angai thlafua thushil tu chuan 7-day Adventist kaushan hi alabang kaushan chu ani he kaushan hi pathian thu ang zelakal kaushan chun ani ti in asoi chawa Safi chuan sha chian achak tatlat meya he kaushan hi engtin nge ka zon mu theyang ti in a in ngai to a 7-day Adventist Church ti chu chulutin azong ta a chu alu na chumi pakhat a melshat ngai lo profile ani a chu pa chu abe chun zoma Adventist kaushan member ani ti ashita a aloina kaushan address chu shilin sabat niya inkom turin asom ngala Safi chu vakala mi te chong chai dan le thu soi dan chu aril rem song tak mai ani a orol top chu a awak vak le boy noi om velawa engkim mai ani tur ang thlapin felfai takin akal veka hetilai nge hi ani hi ka omna tur chu ti in ngai to a no pangten sabat sikul zirlai an zirte chuan aril ru anni em boka afa pathum kumriat kumkwale kumsom te tana kaushan in kai shwaina fel tak alo dap to china khami sabat ni khan kaushan member ten a omna bul hnaya Adventist biakin na thu an lo shila ti chuan chol ni lia biakin nai zo ka in khom ta a chumini tak chu ni som thum panga chung Rawngbawlna program nei tura mipui ma an puan sarna hun poimo an manni takha ani a chuta Rawngbawlna a chuan petlawin atel ve zela an hun man dan zong chu atana duan pik ni om takin a in ngaya thusoi angai thak nu chuan lalpa mana to khan hetalo kaldei to tur hi kani sin ati a Rawngbawlna atop kharni chuan Safi chuan baptisma changin Adventist kaushan azom ta a Facebook a abyak po masak per Adventist kaushan member ka alom hle ani Safi hian vo in thlengin ngei to na thiang lim chongkam moi le chetan moi te hi ti chho reng ala dua hladuk dak lo sakpo adu lo aloina Adventist kaushana sabat ni ate azai ngai thak tura om phobok thutak thiang lim dong thei turin pathianin media amang changkai ni in asoya lalpa kalome atia hetil thlen chan ber chu media ke enchin wangani atia tun quarter chol ni voisom pathumna tholom hi Safi chenna Democratic Republic of Congo khopui Kinshasa a Hope Channel in Media Center anei theina turte Adventist World Radio a social media evangelistic center le French language call center saknatur achan puidon ani he project kal tang hian the Democratic Republic of Congo khopui Kinshasa le Friends strong mangten pathian thutak thiang lim anzir theina tur achan puidon bok he project poimo tak tan phaltaka ipe ka wangin kan lome khati zong katun chuma Rawngbawlna Chanchin kan ngai thak thei chu ani